Hagane ke video ngan pen EAP Kumno ban register bat ban apply yakinu kam ke ba mi hapo MPSC ba DSC Haka phone jong pi. Tening kong le Google Chrome jong pi but typed Meghalaya PSC then click search. Then click yakane ke link ban kong hangna. Anda fila click pin po hagane ke page. Nangta click hangne online applications. Click OK hangne. Tigitu bala du register dan kam shu ban register hangne. So scroll back po, select your office jong pi, penda bagi email ID jong pi, penda bagi password jong pi, but click login. Ketika bom penda register part, scroll ke Jong, click hangne bagi to, click here to register. Anda fila adap click here to register, pin po hangne ke page. Ta hangne ke page, fila bon pulai yakini instructions. Anda fila adap pulai yakini instructions, scroll ke po, click hangne bagi to, click here to register. Anda fila adap klik pin po hagane ke next page. Dahang ni pediban pendap yaki personal details jong pi. Pediban pendap kum ke email ID jong pi, ke kerteng jong pi, ke jai jong pi, kerteng ke kami kepa jong pi, bat kum ta ter. Tening kong pendap yaki email ID jong pi. Anda fila adap to yaki email ID jong pi, pediban pendap yaki password jong pi hang na bagi to password. Pediban sina hi lagi jong password, an pediban kan mau yaki ni password jong pi. Namar pin pendon kam lagi ju yaki password, anda fila login biang. Confirm yaki password jong pi hang na, kamut pide banto giju ki password kita ke bato sejrong pide banto yaki hang na. Dahang na first name pide banto yaki kerteng jong pi, pide banto tang yaki kerteng jong pi, kajai jong pi wat pator hang na. To yaki middle name jong pi hang na, lada fidon middle name, lada fimdon ibe yaki to. To yaki jai jong pi hang na bagi to surname. Anda filadap select yaki date of birth jong pi hang na. Anda fila adap select yaki date of birth jong pi, klik hang na gender, pide male or female, klik hang na. Klik hang na bagi to relations, select father or mother. Klik hang na bagi to father or mother named. Pendap yaka kerteng jong kami lanu kupa jong pi hang na. Lada fi select father hak tu jaka bagi to relations, pide pendap yaka kerteng jong kupa jong pi hang na. Lada fi select mother part hak tu jaka bagi to relation, pide pendap yaka kerteng jong kami jong pi hang na. Anda fila adap klik hang na bagi to father or mother occupations. Hang na pide banto yaga jing tre jong kami jong pi lanu kupa jong pi hang na. Klik hang na bagi to marital status. Lada fi yato klik married, lada fi empat yato klik unmarried. Anda fila adap scroll cepo. Penda biaya contact address jong pi hang na. Ningkong select hang na bagi to state. Select yaga state jong pi hang na. Anda fila adap select yaga district jong pi hang na. Anda fila adap pendap ya kerteng jong ke Shillong jong pi hang na bar pin code jong pi hang na. Anda fila adap pendap shibul ada ka permanent address jong pi kadai gaju bar person address jong pi klik ya next check box hang na. Anda fila adap scroll cepo pendap begini general details jong pi hang na. Nengkong select hang na bagi to RUST, SC or OBC select ya ka kategori jong pi hang na. Anda fila adap klik hang na bagi to RU Khasi, Jaintia, Garo or other tribe. Fila ban select hang na lada fidei Garo lada Khasi, Jaintia. Klik hang na RU an Indian citizens. Click yes. Nangta sa click hang na. If yes, please specify. Click here by birth. Anda fila adap click hang na. Have you ever represented the country, states, districts in sports? Lada fi you represent, click yes. Lada fim you represent, click no. Anda fila adap click hang na. Are you member of NCC or Territorial Army? Click yes. Lada fi you join NCC. Lada fim you join part, click no. Anda fila dapat klik hang na. Are you person with disabilities? Fila ban klik yes. Lada fi dai ki bru ki badan disabilities. Pila ban klik no lada phim judan disabilities. Anda fila dep scroll cepo pendap begini ki educational qualification jong piang na. Klik hang na bagi to name and address of institutions. Hang na pide ban pendap ya kerteng jong ka school jong pi, lane pide ban pendap ya kerteng jong college jong pi, lane pide ban pendap ya kerteng jong ka university jong pi. Fila dep klik hang na bagi to boot or university. Hang na pide ban pendap ya kerteng jong ka boot jong pi, lada fi pas nang no ka boot. Okay, lada fi pas na embus fide ban to Meghalaya Board of School Educations, lada fi pas na CBSE fide ban to CBSE hang na. Dia gitu ki balali kelas 4 fide ban to ya ka university jong pi hang na. Nagano ko university ba fi pas. Da fi pas ane hu fide ban to ane hu hang na. Anda fila dep klik hang na examination pass. Hang na fide ban select ya kano kelas ka ba fila pass hang na. Lada fi pas class 9 fide ban select class 9. Lada fi pas class 10 fide ban select class 10. Fi pas class 12 fide ban select class 12. Lada fi pas BA fide ban select BA hang na. Kano kelas fide ban select ke ba fila pass.
then click hangna honors subject of specializations or branch of study hangni video ban pandap ya honors subject jong pi lana ga specialization jong pi lana kanu branch ke ba pi pule ya kitu khna ke badang class 10 chapo don kam raban pandap hangna namar kitu khna dang class 10 chapo kem padan honors subject re lana ga specialization subject tikitu ke bala de bachelor degree pat video ban pandap ya honors subject jong pi hangna anda filadep click hangne general or elective subject hangne pitiban pandap yaki elective subject jong pi lana combination subject jong pi hangna anda filadep click hangne year of passing hangne pitiban select usna ma yu phila pandap yak jing pule jong pi nangta click hangne divisions pipa sa division ayu pipa sa first division second division lana third division pitiban pandap hangna anda filadep click hangne percentage hangne pitiban tho yak percentage jong pi kanu percentage phi ha ka porba pi pandap yak jing pule jong pi anda pelada pandap begini baro pesapok gitu other qualifications if any telada pidon da kiwe part qualifications pideban pandap beki hangne ladap kimdon pideban I baikumna anda pelada subscribe po tangne pideban pandap yaki knowledge of languages tik yakini ki checkbox hangne ladap pinang yakini kentin ban pule bat tho ban sngotu bat current tikitu ki banang english bat current bat sngotu bat tho pideban tik yakitu checkbox bat khasi rukumju te garo ladap himnang I baikumtu wat tik re tu ki checkbox ladap himnang garo bat ka jaintia rukumju ladap pinang ban current jaintia ban sngotu ban tho bat pule tik yakitu checkbox ladap himnang I baikumtu Krochipo, klik hangne bagi tho are you employed ladap fitre kamanta tho yes ladap fitre kamai menta tho no then scroll po click hangne bagi tho have you ever been debarred from any examination conducted by UPSC PSC and DSC click no hangna nangta click hangne chapo bagi tho have you ever been debarred from applying for any government post click no hangna so scroll chapo pandap begini letter hapo hangna box anda filada pandap pe hangne chapo so click yang checkbox hangna anda filada click yang checkbox hangna click hangne bagi tho register nangta fin sapo hagan ga page tahagan ga page pide ban upload yak photograph jong pi kan mau bag photograph jong pi kede ban langkum na ada bottom of photograph kan don ga signature jong pi telada film nang ban sina kum na phashna hai cyber kan mau bagi size jong photograph jong pi kim der ban he 50 kb above ban upload yak photograph jong pi click hangne choose file then se click hangne media picker tahangne pide ban wat yak photograph ka ba ko ban upload tengan upload dagan ga photograph ka bangala don hangna anda filada choose ya photograph click hangne select nangta sependap ya gini letter hapokan ke box then se click upload tegane gede gidur ke banga upload kan mau baga dur jongpi gede ban long ke basai tetangkum tu filada ban register te hadin dalam igi post MPSC lana DSC dan kam show ban register pidon kam ban Shillong in bait ban apply ya gede post tementangan pani kumno ban apply ya post DSC ningkong le ha Google Chrome jongpi type ya website mpsc.nic.in nangta click search then pin sapo hagan ke page anda fill up hagan ke page click hangna bagi tho online application then anda fill up hagan ke next page scroll chapo click hangna bagi tho office hangna pidi ban select yak office khuborlaitkam bat ka bapi ka wan pendap ta hangne ngaka wan pendap yaki DSC is Khasi Hills dengan select hangna district selection committee is Khasi Hills District anda fill up pendap yaki email ID jong pi hangna tu ki email ID ka bapi pendap ha ka por bapi register nangta pandap yaki password jong pi anda filada pandap yaki password jong pi click login anda filada login pin po hagan ke page click yaki light liki dot jong then click hangna application so pule yaki important notes lada pikwa anda filada pule click hangna close tekini gede ki post ki balai hapo DSC is Khasi Hills balada fi eligible but fi interest ban apply kanu ku post hangna fi ban click yaki check box hangna fi ban apply da ka ba click yaki check box hangna tiki post ban kau hangne ki tho ki tiki post driver lada fi sngo ba fi eligible ban apply yaki post driver fila ban click yaki check box hangna lada fi eligible pat don kam ban apply te yang ngam apply re yaki post driver namar ngam eligible ro lada fi sngo ba fi eligible fila ban apply yaki post driver dengan apply yaki post enumerator ngan apply da ka ba click yaki check box hangna dengan scroll chapo ngan apply yaki post forest guard ro namar nga eligible ngan apply yaki post grade 4 ro nangta yaki post LDA rukumju yaki post stenographer nganam apply ra namar ngam eligible ro ban apply ta kitu ba eligible fila ban apply yaki post stenographer ro tegan mau fide ban choose yaka center jong ka exam jong pi hangna fide ban choose yaka center ta ba click hangna anda fila dep select yak center scroll chapo click hangna bagi tho apply selected fide ban apply yaki tu post ke ba fila selected nangta pin po hagan ke way part ko page dengan zoom ya ka ba fin yo isai then click hangna bagi tho select payment gateway nangta pandap begini captcha hapo na box
Nangta sa click submit. Anda fill ada click submit pin po hakan nega webpad ke page. Dahang ne pide bansiu. Pehang ne bagi top payment mode. Lada piko bansiu daga net banking lana daga debit card fill aban click yang nega first options. Lada piko apat bansiu daga cash pide ban click yang nega second options. Palada piko apat bansiu daga net banking debit card credit card lana dagi nugi online payment pide ban click yang nega number option 3. Dahang ne ngan select daga nega option 3. Anda fill ada select hangna click hangna proceed for payment. Anda fill ada click proceed payment then pin sasiu. Pide ban kan mau ba dan kam ban register arsin. Pide ban register tang sin. Tenda lami gipu sa DSC lena MPSC pim dan kam ban register pide ban log in bai daga ba dan kam ya ke email ID jong pi bat ki password jong pi bat apply ya kita gipus ke ba pi kwa. Ngagar ban filas ngautush pagine lada pidon ginu jinggali pila ban puse ki hai comment section ngan se reply pi. Kublai shibun and please subscribe.